Nok Jasmi bos oman koding si Jimani Nok Jasmi du bos oman Nok Jasmi bos oman sayang bos oman Nok Jasmi sayang karo Nok Jasmi pada demene aduh Nok Jasmi bos oman akeh duite. Terima kasih kesuwun tararengkyu sukron. Lah, multi talenta wong emang. Iya beli multi talenta man wah ini wah. Ih sampean tuh anak apa-apaan tuh? Ambu anak tembelek manuk nempel. Tembelek manuk si warnanya abang. Gemuyu dipadakakan karo wong mau tas kirap jiramaci. Ari kita ku saking bahagiane disaweri ni Saking Nok Jasmi. Bahagia sekali mas disaweri sing duwe oman Nok Jasmi. Bakat cici masa bandina sedina dinane bahagia baik. Iya Harus bahagia bersyukur nih. bakal mongkonon. Nah dumbang ini Yayu Eri bakal selalu bersyukurku. Bakal kang syukuriku lakine Yayu Eri Septiani. Iya kan malakine arane syukur. Iya belum bakal syukur tak kawan-kawan kita ku pokoknya disangka pelakor mas. Wis gage aja kayak rundang-runding waktunya kali sending. Waktunya kali sending, waktunya iya. dibagi-bagi ya. Kita penuhi satu permintaan ini datangnya dari Mama Alessia yang punya modal dengkul. Nok Jasmi. Dengkule wis ndreg-deg. Oh ya wis saya Iya. sejene. Lah kasih film tangi sih. Iya. Kita nek gini dure-dure celanane soek-soek mana modalnya dengkul bae. Kebirit-birit tekang emang kate awan. Iya barangnya matangine keawanan. Tas derep mas lagi wingi mas tas derep. Tas ngomben kita ku Bakal mas. wilayah Dermayu lagi rame Bakal dengan libur ngomben. ku beli si mas Hai, ngomben hai, pertama. Ngomben mengomben mungkin aja makanan mengkenen. Iya mantak ikur yang yakin. Kuning iler andine. Khusus kanggo sing duwe hajat, Ibu Hajah. Siapa cak? Ayo, siapa yo? Ayo. 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 Beli kelingan jarega kanggo sing duwe gawe sekeluarga. Khususnya kanggo wong Bangkalawa Ilir.